Tomat siya may bunga. Wah, tadirunggo daw mamunto gede na niya. Kayang na di niya pinay bungalap. Dirunggo ay papat buwas ni. Oh, nagulangkap, nagkada, nagkading, nagkabuhanin po. Sa parsil nga, ano? Ano ni berarti di bebek, ano misi na nyoman ibu kita ko ito na. Masan bebek. Oh, kulan bong kagat. Banta ni na naman kadyang. Praga, tapi onda lengkap nih bu. Bebek, nyoman ni urin beli bebek kan, man. Oh, kengken maksud beli ayam ni man, pidang beli ayam ni man pesan bebek. Sengurin beli bebek di ayam ni. Mentu ada bu misi di surati, jangan numpak beli bebek. Beli ayam ni nulis bebek, tulisan beli ayam ni anak bebek. Kayaknya tulisannya yang mulan nyoman juta madan masuk untuk beli tulisan bebek. Nih anak beli ayam, nulis beli ayam jadi maco nak kayak mensing percaya. Ajak hati. Tuh juga mana dan tulisan mana ada bebek kan bebek. Bebek. Mulai jam siu tamatan masuk yang kenang mana. Jadi hijau terus mau bebek hari sah. Man, kalian nang bu tulis nih babak, patna bakat babak beli ya. Ih, si bujuk siu nolak logika nang petik. Siu tas yang mali nih nana. Den sobak nang singkado yang di penelakan den nik ore bukado mo pelik bakat kadinang babak bahasa ni totona. Kalau oke, bujuk ngonyang bujuk. Bebek nih bebek beli terus nang logika nang petik. Aku kada nurun aja berdua na caprayan aja kena ini saten ini seneng kan bibit nih Bengong anu jalan yang sering tulis. Biayan serane. Oh, mending udah cek seru, orang nggak seru. Ini baru cek lancak, bongol, loncat betul curahan. Itu ngomongin gede-gede orang nggak seru, itu seru abang. Balik, Apa pun ingat seru? cek nyurak kan. Mendung ini orang nggak seru, cek seru. Sam, matu banu apa ini? Pantas bu udah beli bebek, cek bebek. Oh, kini pedih, kita pedih butar ninga. Mak nga. Tiangnya isang nalawda ke kini ke tiang terus apa ko kebeli ayah jadi ngukatin tiangnya rai-rainan kini terus tiang bangunyi. Tiangnya cang kebatung busing tiang jani payu milu maturang daripada tiangnya maturang imu kotak tiangnya cang kebatung tiang jani nih. Saja wayan na juga anak marusak ko saja dipuput ngopak daw dia ngadinane. Dari na gede puput ngopak. Nyoman bes saja bes beriwat atau na saja wayan na ngopak nyoman. Mandu jo malu ngeloda. Bimbok mandu na ke kipak din. Gamano ke ruang gamano na wayan na. Jo malu ngeloda ko kipak mah. Pokoknya tiangnya cang naloda jani tuh mau ke gedek mo. Jani ku tiang cang naloda kangwang tuh milu mo. Mau, ini kayak sewot, kena lauda.